Kakenhon jo kinong hikai Upper Primary School balatip kum Kamegalia Upper Primary Teacher Association kibade banyak kendo yu menteri katanat puli puthi ka jela urakam sangma kumshi benta ban bodin ya ka jingken tiu kerdan ya kinong hikai ad hoc Upper Primary School syaka deficit system kumba praspa sapu sauteli ki school habakran shikilat pathai khubor nakaliang presiden jo ganeka kenhon uba Kenneth Shadam ulet hu ba kajinga kendu jengki kalong ka basngau tenat habana khaliang menteri ula kular ban pej benya ya kani ka kam Komen mana kalian demi di Meghalaya Upper Primary School Teachers Association nilayo ban yabu appointment baru Education Minister Badan Moron da kajing ya kendo jongi kadai kan halor kan nomrim ba nilayo ka proposal na duusnan arajar khat khandai arajar arpo ka government kala proses ban kentiu no sa deficit system yakin praspa sa pusau tadi ki school dan rai ngim keno ya ka sarkar MDA 1 kawan no ketuka first covid kawan sa ka second covid kawan sa ka financial crisis dan rai ngilaong mo ba kai ka ba ka MDA 1 kamla ban pendep kadai ka jingkular jong ka MDA 2 ban pendep ya kai ka ba ka MDA 1 ka kamla ban pendep dan nak tagadau Minister ula ong bato kami ketika kaban hapek ba hapek samin ba kan simpor yang ikat ban pendap ya kami nakam dan re nilaong bapek ba mensim senempat nilayo kata ka proposal ru bah ka kerten jongki ad hoc baru ka nai increment markat prahajar dan re ka basmusi kalong lai increment tang ya ki secondary bat ki higher secondary market dai ajar kat ba ya KLP bat KUP la ai tang mar ndriu hajar tengi ong to for the time being tang bakan long ka jingyarap ka ba sipot ai biang sa marlai hajar bakan ya rengkat ya ketuka kendai hajar no bakan long mar kendai hajar ya kini ki apa primary bakan long with effect nadu mansim snami kan balale ya ki secondary bat ki higher secondary kata ka ka jingerpat demi na kalian jumur untuk nak sampai ya kan kam nilong ba kita sampai ya kan ka upgradation tekan support la kumno le no swatang ini agis bi na ai temporary ba kasto kan ni kini apa primary let's say ki nawa primary ba ya sama nak keju elementary mo kata kalian jumur tu lo ompek na nang le ya kan kam ngalong yu pet ngin sawan ni ban ya keduk biang dia biru ba nomor ong to wanra kita kikot kijing persisya mo ngalong to ngin sawan ni ba wanra biang kita kikot persisya mo do ketento nomor ke kita long base in written kai written ka bangilayo andre written ka bangilayo atau kadai upgradation to deficit system tinggal ada submit mentah andre kani ta kadai kam ka ba kham kya dia to on kan support kani maybe on ka urgent solution ta kadai kato bakin ai no sa marlai hajar ban yarangkat ban kain krimen ka bagi yo secondary ban higher secondary with effect nado mansin snam ya kato te namle no manta sport mo to ulong kengalong yu ngan sawan ya kendu isan ban wanra ban islah lor ketan long pek ki ad hoc teacher te de isen ai sisa kila trai lai post nam lai post nam hadian bakila syong thai hap subrat yaki sa dustbin sinaya ru kimyo ai ru kimyo takin im kumno ha kijinglong temen nata ka medical reimbursement do kamdan ka halor kami ru nilai keren min sahabuan ra biang da kijinto ka pura halor kini wa kinyo i ke baki no ikai ad hoc la hadian bala retire te zero te ndon ai ki bapli ki bapang bachtom lai la suyak kloi kalau isenai am ki bala sacrifice de ki pausnam ki yo ai kat ba ki deficit bat ki government bat ki yo at least ka lump sum benefit no ni patung dari ya katar wilayah keren bah long di
Yang sahab penkre kita tahu akibat biang alor kini ke, yang sahab wan ban sob dia.